Мен атым Дастан. Мен атым Джеймс. Джеймс. Джеймс, қайдан келдің? Индия. Индиядан. Оба. Қаншаншы курста оқисың? Шестой курс. Шестой курс. Алтынчы. Of course, if like Кыргызстандан чакыруулар болсо, албетте келип иштеймин. Of course I will come. Açıverin. Start. Adir tolordon ay girmenip toşubuç adunodon ekizgiç açuarani çebiç agayım açuarani çebiç açu kefiri çebiç atraptı aralam Kenjalogo barabız Kımızların ayaşa Çiki sudan içebiç Arıktan su içebiç Agayım Arıktan su içebiç Çiki sudan içebiç Hey, thank you. Саламатсызбы? Мен Мухаммад Ашраф. Мен Индияда Кашмир шаарынан келдим. Азыр мен Жавина повестинин сейдин монологу айтып бермечин. Козун албай карап калат муңгайым. Улан кыздар жүрсө алышып, деги кызык Даниярдын мен өзү. Эч ким билбет кайдан келдин ким өзү. Ал ырда саттынып калат теребел. Анкен менен ырдай бербет көп дели. Ашыктыктын ырын сөзүн мунканып. Анда санда карап коюп жеңгеме. Данияр жок, кети бир күн аялдан. Тиги жака кети деди ал курган. Баарыбызды чуу тушуруп белгизби. Аны менин көшө кети жемилам. Ыйлап алдым жатып алып чопку мен. Жеңгекемде унута албай көпкө мен. Тартым анын ал экүнү бактылуу. Жашыл менен, кызыл менен, көк менен. Чоң рахмат.